أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو برای برومت از ایرو جوارا بچند دقا بحثا دسمیجی و تشتی کو دسمیجی دشکنن بکم هندزانن کرده ما بپرانی شافعین و لگورا مذهب شافعی تی گوتن دما دست مرا لدست جنا مرا آنجی جنه کی کو نکاح ویل مرا د تی برین المرا د وجب يعني ام بيج مرا را حلال مرو پیرا بزوجه دست مرا دست جنا بکه و جخیری خوش که مرا دایم دیه مرا مت مرا ام بيجن خاطی مرا قیز زار مرا قیز خوینگ بری مرا وكين دست مرا دست کب دست مجا مرا دشکی نرینه کی واهیه و به پرانیجی ملت کرد جبر و نیرینا هانینا گلکی ام به درد و کلو عشق شاندنه و هر جاره جو دسمی جا واندشکی جن و میر پردش میر و دسمی مشکنان جن دوید دسمی جا مشکنان دلمایی جید نوا جنو میرا دا چه دبن ام ایرو لسر و مجارا به چند دقا بواربن خوشکو برای برومت خود تعالی لمش فرس کری خود تعالی دسمیش فرس کری تشتی کو ام به دسمیجی دشکینن و دسمیج چواتی گتی تمامی وی خدا تعالی دا قرآن پیروز دا باس کریه و هر وسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث خدا افتشتنا شروع کریه دسمیج فرز جکو فرز ام سوره مائده آیتا ششا خدا تعالی گوا وحیز پیغمبر دشینه و بسم الله الرحمن الرحیم خدا تعالی دویجی یا ایوها الذین آمنو ey gelli kesi bavermend İza kumtum ila salati dama rabu vel meşkir faghsilu vujuhakum seru çabe xabişun ve eydiyakum desi xabişun ila merafiqi hatta anişka ve emsahu bi ruusikum seri xa mes'a bikin pori xa seri xa mes'a bikin ve erculakum ila ka'beyni nigi xaji hatta ka'ba hatta guzeki bişun ve in kuntum junub aba şartı desmeci demek şartı desmeci kameru ramuru desmeci bakın muniyet akvatin şu muniyet desmeci meru radve paşe dvester çave xabe şu ser çav avrayı avrajinin ava ser çav o embe desti xaj şu hatta aniş tevi şu ser xwa mesabık onu gexwa çabık embe hatta güzel kabışu ava ferzi vine Jari sünneti vici meru secra serçavi xabişo, meru secra mele xabişo, meru secra avi poze xvardı, secra deve xvardı, secra efes sünnet ve gidin ferz. Xwedê tala divêje ve in kuntum cunuben eğer hun çun ve tekili cinsi xanima xwe ra kirin, çun nivîna jina xwe, mêrê xwe, mêr haj nefer nake, fatteheru xwe pak bikin, yani cenabete xwe helînin xwe bişon, dira cemdî ser wiher. Ve in kuntum merda eğer hun nexweş bin ew ala seferin yancı em bi hun derketin seferi hun çu em bi rivîtî yolculuğu ew ca ahadun minkum minel gâti yani yek ji we ji destavê ha destav piçûk û mezin em bi çû destavê çû taret ve get û hatin çû destavê ew lamestumun nisâe gava ve cima bi jinan ra kir gava hun çû nivîna xwe em bi we teklî cinsî kir ya felem tecidu ma'e ve amnedit felem tecidu ma'en ve amnedit ya gavdi felem tecidu ma'en feteyemmemu sa'idan tayyiba gava ve amnedi ebin birik el seferiye acı nexwaşı em bibêje acı şu em bibê taret geta av tüneye ve her birsa şu em bê nivîna jina xwe nexwaş serrêwîtî çû taretê hat Acem bir tekili cinsi xanıma xwara kir û av jî tune be ve çawa bike feteyemmemu saîden tayyiba bira bi axê rûyê axê teyemmüm bike bi teyemmüm ew ki mirov bi axê bixweliyê bi axê meriv cenabete xwar ser xwe heltîne meriv destmêj digire belkî mirov çawa cenabetê ser xwe heltîne bi axê Valla xwe bidê mirîk cenabete çû tareta mezin av tuneye an jî em bibêjin em bê cunubet bû ayê nexweş e çawa xwetar dê bi axê teyemmüm divê cenabetê xwe rak û destmêja xwe bigire bi axê bixweliyê çawa mirov dike mirov çawa dike
فامسحوا بوجوهكم دست خوال آخه نورمال آخا صور هر وقت خالی دست خالی خسر شای خواهد بیاز بنیتم سه خورا کن جنابیتی آنجی از بنیتم دست میشی کن و ایدیکم منه هر وسا دست خوال آخه که دنخه و دست خوال راسته دست چپ و دست چپ و راسته و چپ دست خوال آخه آهوا و دست بکه هر عنیشکا جبرا آها وره و دست هانی ملی آجلا دست بک آها دلی خو بسیارا آها هر آها بکه الورا درکت آوات هم جنابته خو هلانی هم جیت دست میشگد مرو جاره کیش بو جنابتی ور تمام دکه و جاره کیش بو دست میجی تمام دکه evana فرضو دست میجنم یا چما امام شافعی گوتی دست مرا لدست جناب بکف دست مرا دشکی او نرینه کی نه فرض نه سنت ساده اجتهاد کی yorum ki nerini görüşe İmam Şafii görüşe ka zayıfı. Laura İmam Şafii diyece ev lamestumun nisae gava ve destajına bimana destayine ya da desti xwadajına destmeyiciş ki. Halbuki jixiri İmam Şafii, jixiri mezhebi İmam Şafii tamamı ulema ve müfessiri dünyayı duve bavar yedan ev lamestumun nisae yani gava ve şu tekili cinsi bixanma xwara kir ya ve meri xwara kir. Tefhem kir. Ve şağı desmeca mera dişki ne bimana desti xwed desti canım. Başta em çavazdanım em bebejin نيرنا إمام الشافعي زعيفة لورا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام هند بي مجاردا كو أم ببيجن شواد بي بلا خبدي حضرت عائشة ديا مسلمان دبيجي حديث بخاري دبي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته حضرت عائشة دبي از قوا پیغمبر رو مجكد از رازاي بوم ونجي مجي على قبلة دريشكري بوم Hazreti Ayşe de ez razay bum. Nige miji ali kıble dirişkiri bum. Fe iza secde gava Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbul Mecde şevede kir ya. Mecde kir. Fe iza secde damad şu secdi gamez zeni. Nige min had gavaş. Nige min hadesi had avad nige min gavaş. Nige min gavaş. Fe qabettu rujleye min nige had kışan. Hazreti Ayşe razayı Peygamber mecde kir. Gava şu secde en bir oda tenke, khani tenke, khani wan tenke bu. Gava desti xwa davin nige Ayşe nige xwa kışan. Gava şu secde feyza qame gava peygamber radı bu. Besettuhuma min nige xwa dirij dikir. Qalet vel buyutu yevmezin leyse fihiya misbahun. Dedi ve vakti de Hazreti Ayşe dedi. Dıkhaniya da çıra mıra ronayı lamba mame tüne bu. Ev hadise halina Hazreti Ayşe dedi gava peygamberle mecdikir. لسر لميجي قال شو سجديش بركو أودتين بو نيجي ميج دريشكر بو نيجي مز ام بيجن دشدان من نيجي خوا كاج ذكر قال دسميجا مرا جنابش كي بيخمر دسي خو ام بيجن نيجي حزت عايشه ند قواش وراو بيل ميج ندكر يعني قال حزت بيخمبر عليه الصلاه والسلام رسول اكرم دناوال مجدا نيجي حزت عايشه قواش نيجي چپلاغ نيجي تعزي ونيجي خوا كشان دي دم دسميجا مرا ناشكي Her usa Hazreti Ayşe devin inne nebiye peygamber enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam kana yuqabbilu ba'd ezvacihi peygamber aleyhissalatu vesselam en bebeje heneki hanımı xapaçı dikirin thumme yusalli paşel mes dikirin ve la yeteveddu desmej ne dikirtin ki adı Hazreti Ayşe her usa çe hab hadisi denal serbe mejara hanına heye ku em bibêjin mudka dirêj bikin. Dibê da hûn dikarin di avê kitêba min da navê em bivê di navê kulîkê tewhîdê da evan tiştana tevhenin. Vêja însan ji me pirs dikin. Sê da em dixebitin karker ez û cina xwe restoran de di xwaringehê dê nizam em diçire destê melhev dikeve ma desmiya me dişkê naşkê nexê desmêja ve naşkê. Eva yani nêrîna İslamê eva. İmam-ı Şafii belik İmam-ı Şafii görüşe ki nerine ki vısa hey iştihad ki vısa hey ama nerine İmam-ı Şafii iştihad İmam-ı Şafii qalse zayıf nerasta kabam dibi nerine İmam-ı Şafii nerasta ne manavi İmam-ı Şafii beyan nakin pe qayn na ya ilmi yutuni
Ve vakti belki van hadisan ne ki desivi. Yani şiroveki şaş giriye. O jiber vici Kurdeme Müslüman Şafii'ni Kurdeme. O jiber ve desmici geleki embe zahmetu tengasiye dikişin. Ma em canar mela rakhne dikin. Ma mele bana şeyh bana. Ma hema kitebi Şafii kitebi İmam Şafii biratine ne xwandana. Birahne ki berfrer ser ayeti bifikir yani. Avan hadisana der xista peşi bu da hayra vela desi meral desi jinake desme meral naşki. Yani peygamber em çeter de zanı ku desi meral desi jinake desme meral dişki. Peygamber jine xwa paşi kiri ramusayı. Jahanek derketi de bejim desi xwa desi şehvet bide dişki. Ya şehvet aşku derxist. Meri jine xwa paşi ki peygamber aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Peygamber terlimeci desmeyi nagire. Yani hat bir şehvet paşi ki hat tu em bevejin tu desi xwa desi hatta tişteki em bivejin aleti mere cinsi aveki ne ava şehveti ne ku em bir şeytan mera bikenugu kiva mera ver zavqa mera ver ne ver em bir tişke hebe nabi mezzi anji vedi heye ku insan gava şehvet digir em bir aveki bir canı insan dikeve o ava gava derke desmej dişki na sade destayini u paşi kirini u hames kirini em bir desmeja mera naşki geli milleti Kürt geli Şafiiye geli Müslümana desti ve desti jina ve ket desmeca ve naski o xwa nekin tengasi dini İslami dine ka rahat ne dine ki kursu zahmet. Selav rezu hurna jwara.